Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ikakmanon ni tatang itabasto na, Agnes bakit? Ay nawaw, saan mat amasapul nga ibagam kanyak lakay? Tapno ammom Mangtidak mo tan iti 2,000. Sige laang, saan mat adakas na tumulong ka? Nang runa kat dakkel mat tinaitulong ni tatang idi agrugurgita pay laang. Agyaman naklauna ita maawatan nak bakit? Ikamat ni nanang, tapno awan may bagat ti katuganga kanyak amanugang na. Awan pagdanagam no maipapan ken nanang, ta saan mat adimanding dayjay? Ikam na tayo si kwartana, bakit? Saan mat adumaw dawat ni nanang iti kwartaket? Oray groceries ken bagas laang ti ited mo ken kuana, naragsaken dayjay. Ikam iti kwarta. Iti kasta, magatang namit na dakayat na kanon. Amangan numabain laang amang ibaga. Addaak nanang. Ay nawaw, nagbambanog ka laang nga imay dito'y balay, Agnes anak ko. Nataktak ka pa'y kide. Inuray mo lat ako maasyak tinapan ije balayaw. Awan matkit di trabaho mi ita nanang. Nasaya at ang arod no kasta. Anyat umay mo ibaga aya. Nang yagak iti groceries para kada kayo. Ay nawaw, saan pa'y anaibos ti inted nila kay mo iti napalabas a bulan? Uray tapno ada ti istak dito'y balay. Ay agyaman naklauna yanak ko. Dakulan day taatulong yo kanyak. Nang runakit sa anak mo din ang makatrabaho. Day talaangan agmulmula di taarubayan ti kabailak nga aramidan. Maawatan ata bakit kayo matan? Aywan gayam, mangtedak iti kwarta para kada kayo. Ay nawaw, saanan anak ko. Umanayan ta groceries nga inted mo. Awatan nyo kit di nanang. Saanan ko nakmo. Awatan yun kit di. Ni Lucas amanugang yuti nang ibagang ikan kayo iti kwarta. Aya. Ada Agnes anak ko. Agtugaw kayo pa nanang. Awan ni Agnes dito balay. Ada iji pwesto. Ag-inventory ka no. Kasta ka day. No, da na patag nga ibagayo kan kuha na. Mabalin mo't nga itulog kayo ijay. Ada mo't talugan. Saanan, Lucas anak ko. Nang yugak laang itinateng para kada kayo. Fresh kan organic daytaw. Mayat ti timing nyo, nanang. Naibusan di interview hindi na palabas sa lawas. Adun sakit di tinatang amulay Kaslasan kayo mo't amay ibusan. Adu minulaak itinatnateng ti arubayan. Isumot ti liwliwak kabayatan ti panagdengeg ko iti drama. Ayun gayam, inikanak ni Agnes iti kwarta. Ammom ka day. Ammog ti may papan iti dahil abanag nanang. Kinapudno na, siyak tinang imbaga nga ikan na kayo iti kwarta. Ay na, agyaman aklaunay, Lucas anak ko. Awanan nyaman na nanang. Ay mabit lang, tamang irwarak iti tinapay kan kape. Ag kape kayo pa, sakbeng agawid kayo. Day matan ni Manong mo, Lucas. Apay ni Manong tatang. 2,000 lang, tinted na kwarta. Ay nawaw, apay ad 2,000 lang. Jakman amaw kan kuha na. Amangan mat no sinugsugan day nga Agnes akisayan na titulong nga ited na kada kayo. Dahil tati saan tayo nga amaw. Nalipatan nan samat ada kayo titimulong kadakwada idi awananda. Dahil tanga raw, jak amaw ka na kuha na. Kasi nakalipat damutan iti imasinsura. Saan amay parbang ti kastangar aramiden ni Manong kada kayo tatang? Di na urayan amapunuan tayo tamakangeg at talaga.
Panagkunak ket masapula masukatan tilugan tayo, bakit? Anyat kayat mo asawan, Lucas? Gumatang tayo ti baro alugan. Diyan ko madakdakkel tapno adu ti malaon na. Sikaman lakay. Panagkunam ka di kat kabailan ta ti gumatang iti baro. No siyak lamay sa kabaalan tamat siguro. Di bali ata negosyo mat ti pakausaran na. Masapul nga rod nga agtipid tayo. Itala ang matket di, bakit? Kasaritam nga rod ni uncle mo no anya aklase ti lugan ti maibagay iti negosyo tayo. Mapanak to itayan da, inton madamdama. Un kaya, inton mo ka di ti sweldo na iti tauhan tayo. Nalpasan, idi pa'y kalman lakay. Pasensya kayo, nanang. Pasensya, apay mo't anak ko. Awan pa'y maitad ko akwarta kada kayo ita. Bagas pa'y laang, nanang. Ay nawaw, day talagayam. Uray anya kita Joe, okay lang kanyak. Sa anak mo't anapili ka. Agyaman aklaunay ananang. Adda ngamin gatangan mi. Ha, anya tigatangan niyaw. At damutan balay kan lugan niya. Sukatan mi tilugan mi, nanang. Anya, apay asukatan niyaw. Sukatan mi iti dakdakkel tapno ad-ado ti malaon na. Sa bagay mo't kit di saan adakes no gumatang kayo iti baro alukan. Nang runa pa no para mo't iti negosyo yo. Bagas para kada kayo natang. Ay nawaw. Naitalaang. Anyat kaya ti asawan natang. Naitalaang titid mau. Hapkaban abagas. Maawatan nyo kumapay lang, tatang. Awan kwartayo aya. Inaldaw mat ngagluklok at ti pwesto yaw. Gumatang kami ngamin itilugan, tatang. Na, adamad jilugan yaw. Sukatan mi ti dakdakkel. Jay ad-ado ti malaon na. No apay mat nga may na masapula sukatan nyo pa'y lang. Kasta talaga, tatang. Kasapulan mi ngamin ti dakdakkel alugan. Iso paigid na paggastusan yung agasawa. Ay nawaw. Naladaw ka mo tanagawin itaklarais. Nag-overtime kami, tatang. At ginatang mau asidanta. Adda iti eko magtatang. Ay nawaw, nagkapunti half ka ban abagas. Inyag ni Manong Mulukas itay Di addaman gayam kwarta yon, tatang. Awan nga raw. Apay nga awan. Kay bagbagayo laang nga imay ni Manong dito'y balay. Bagas laang matintid na. Na, apay abagas laang. Wen tagumatang da kanumot itilugan da. Anya, kinodda mo ilugan da. Apay agumatang dapay lang. Jak manamaw ka na gajay nga agasawa. Tapno adda siguro iparamag na. Anya aklase ti kapanunutan dayta. Ay, kamaudyanan na. Nagatang tamatlaang ang tilugan akayat talakay. Pagyamanan dati apo, bakit? Tidaan alugan tayo ngay. Anya ti planong ijay lakay. No okay lang kan ka. Itudta ka na tatang. Mausar da nga ta. Sigurado da ita. Kasapulan damot tilugan. Ilakad lang nagiti papeles tapno awan parikot. No, okay lang kan ka Wen, okay lang kanyak. Awan matan mangusar. Itid mon kada tatang. Naimbag lang adda pag-service da. Mabalin matlaang nga usaran ti kapsat mo no kayat na. Tapno saan amarigatan nga ag-commute no adda trabaho na. Dahil tamo tinapanunod ko bakit? Isun ati regalom kadakwada. Sapay la kuma at amaragsakan da. Sigurado ang maragsakan dagi jay. Ngamin, ang damutin makuna alugan da. Mano atawan ang nagbalin a driver ni tatang. Ngam saan na alugan ti iman maneho na. Kaano nga rod nga itulod mo? Inton o may alawas Asikaswag pa dagiti rumbang ang mailakad. Isuka di dait at ilugan niyaw Agnes anak ko. Iso nga agpaiso nanang. Anyat makunayaw. Magustuak ti kulay na anak ko. Ni Lucas ti nagpili nanang. Nalaing mga rod nga agpili. Ano kasta? Sigut mat nanang. Aywan, jak mo't makita nila kayo mo. Intulod na tilugan iti ayanda tatang nanang. Lugan.
Tisigod alugan mi itid na iti katugangak nanang. Saan nyo matlaang nga amo ti agmaneho no da kayo ti pangtadan mi. Ay talaga saan? Amangan no agbuot lang iti arubayan. Husto lang no itidyo kadakwada tapno adda service da. Nakunayo pa'y nanang. Oray second hand kat mayat dayjay. Ado ti nagdalanan dayjay alugan nanang. Anyat ko nam, Lucas. Itad mo na italugan ka na kamay. Uwan tatang, ison tirigalok ka na kayo. Ay nawaw, naitad itad mo kanyak nga amam. Ne, papayakas tamot ng ti panagsasauyo tatang. Kwa, di yung magustuhan tirigalok ka na kayo? Oh, tulbag tilugan tatang. Awatan nyo. Inisong pa lang dita. Kasla saan kayo mat nga excited? Di yung kayat nga ipadas. Inton mawaya anak Ada pa yaramidak iti silid kaw. Agkapi ka lang dita no kayat mau. Makamu kamutang agtimpla tabisi Apay ang nakaparada iti paraangan tayo tadaan alugan da manong Lucas, tatang. Itad da kalungarod kanyak. Ay nawaw, talugan adaan ti itadda kada kayo? Win ka naw. Isaw ti regalo na kanyak. Jak amaw ti da kabsat baw. Una yan ni Manong. Dakkel tinaitulong yu kadakwada idi agrugrugi da pay lang iti negosyo da. Ngam itataim masenso da, nakalipat damutan. Naku nampay anak kaw. Tumulong na ngagpaiso ngam tipid mo't titulong nga itid da. Isublik tumod lang na alugan. Wag kumamat ti daan alugan. Isubli may tilugan niya, Lucas. Ano, wow. Apay nga isubli yung kat para kada kayo dahi, jay tatang. Saan may kasapulan ti second hand alugan? Anya? No ikam ni tatang, jay kumamot worth it Saan akas ta adaan? Mapalin pa'y ang mausar dahi ta alugan. Ang amno di yung kayat, alaag ta ilakok laangan. Wanan Da kailangan rudan ti maikan, kasta kayo pa'y lang mo. Naimbag pa ti katuganan. Di mo pagsasawa na kasta ni tatang Ibagbagak lang ti pudno. Naimbag di katugangan, tawray simple ti itadmikan ko anak at nakaragragsak. Da kayo ngay, masapol anangina kan brand nyo gayam ti kayat yo. Daan nga rod talugan nyo. Kasano ngay, no day tapay kit di ti paka-aksidensyan ni tatang. Oh, kamot Clarice. Aksidente adagusan. Apay nga inyawid mo ti sigod alugan tayo lakay. Makapasar tumot. Ay nawaw, anya ti makapaasar. Datatang kan ti kapsat ko Kumplituang mat atap no maawatak. Nagado ti sauna. Apay ka no adaan ti lugan nga itod ta kadakwada. Anya? Iso ngay nalak Mailako latan. Adapay mayat agumatang iti data alugan bakag. Ang mga no agsakit tinakamdakan ka. Anya ko matipagsakit ang tinakam da. Kat di damot kayat ta second hand. Nariridan tupay. Inla ko gaya man damanong Lucas tilugan da, tatang. Ay nawaw. Asinaw tinang ilakwan da. Ni Fred akalugaran tayo, tatang. No kasta. Ginatang dagayam da jay. Naimbag man. Nakita nga rod nga inosar da Fred idi na minsan nga aldaw, tatang. Ang bayam Bayam takabsat mau. Aramidin na, nonya ti kayat ng aramidan. Awanan bibiyang ta. Nangatula unay ang tipuruwana. Nadamag ka nga inla ko yu ti sigod alugan nyo kan Fred anak ka. Uwan nanang, inla ko ni Lucas. Ay nawaw, apay nga inla ko yaw. Kunaklakit din no inted na iti katugangam. Naririda ka numat nanang. Anya, Di da kayat ti second hand alugan. ay una yan. Libre lang nga rudan. Naririda pa ilang. Day tangarod. Naragsak pa'y mat nila kay kuan na pan nang itulod ijay balay da di na minsan nga aldaw. Tagayam saan da kayat. Brand new siguro ati kayat da. Nagkapuan ti prutas, bakit? As usual, inyagmanan ni nanang. Naimbag pa'y ti inam.
Ay nawaw, apay mat ana ibagam ti kasta. Tamalagip na tayo no kasta nga danateng uno prutas nga apitin na. Kasjay mat ngamin ni nanang, managparabor dayjay. Sa pala kumata saan nga agbaliw ti katugangak. Talaga nga ugali na ti kasjay lakay. Saan pa'y anariri Uray anya ti itid ta kat naragsaklat ta. Ammo na tagyaman ka nagiti grasya amawaawat na. Naragsak ti tumulong no kasta ti dadakkel. Ammo da nga ikan iti importansya ti itid dagiti anak da. Basit man wano dakkel. Ginuran sa matan ni Manong Lucas, tatang. Saan matan nga umay dito eh? Sigurado na ita nanak ko. Makonsensya at tatang. Payamaw, lalpas mutan. Di mo may sublay tan alpasan. Gimura kat di na matan malagip ti mangtag iti abastuta. Sika pa lang taggasto Sika mo tiyan na kwarta na kanata. Manulaang mat ti susweldwak. Kasta pa'y. Bumawi aktukin ka. Ay, makapasar. No asino pa'y ti addaan. Isuda pa'y tinarigat nga asitgan. Ay una yan ti kastang ugali da. Agbubun tayaw. Saan mutan nga agbaliw na ita. Urayin talaga no kaano ang mapakawan data. At damot nga min basol ta. Ay nawaw! Di ka agbalin a demanding. Basit man wano dakkel tinaitulong ti anak mo ken ka, di kan agreklamo. Agyaman kakit di, ta tinulungan da ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti ibagam kanya, lovely. Imawawag ka di dananang kan kamaya? Saan mat? Ay, naimbaglaangan ta saan da ka nga inawagan. Ay nawaw, apay ka di aya. Narigatan, friend. Narigat ti anya. Amangan no maibagam a dancer ti trabaho ta dito'y syudad. No kasta, saan da nga amo a dancer ka iti may sa abar? Jack imbaga, tanong maamuan da, sigurado asaan nga umanugot dagijay. Anya? No bilang man ta umawag da kang ka, ibagam latan a restaurant ti pagtrabahuan ta. Kandi mo dakdakamatan ti maipapankin ni Abner. O sige, no kasta ti kayat mo, iso ti aramida. Narigat ti makabaso lang niya. Agsinsingiran ti landlady, lovely. Ay nawaw, binayadam kumapay met a Abner. Kurang ba't nga rin ti kwartak? Manuti kwartam di taaya. 500 lang. Nayo naman. Apay a 500 laang. Ano sampay lang nga bayadan? Di bale tadamat tibak ng a customer mo iti rabi Iso nga rin na pinalubusan kang agtrabaho iti dahi abar, tapno dagastusan ta. Ay una yan Abner. Di ka madanagan, tadaraket mi inton bigat. Ibingayan kang tumatlain. Sigurado ka Ay nawaw, kaano ang nagulburak kan kaaya? Itay payad di ka matagtagaray pa o labakay. Ada ka di parikot mau? Kailiw ko ti anak tangag trabaho ijay syudad, dudong lakay. Saan mo't ngaminon nga ag-text? Ang mga nubisay iti trabaho na bakay. Jak to pa'y amaw no anya ti trabaho na ita. Awagam to Aglod ka ta kumustaam.
No nalipatan na ti umawag ka, di sikat ni mga rabi di ti pamuspusan. Tapno makapagsarita kayo nga gina. Aglodak tuman nga raod. Una, manumot laang tilod. Anda 20 pesos iti bulsak. Ay saanon, at dapay nabati a kwarta. Ala, sikat ti makaamaw bakat. Siguradwam laang ang maawagam ti anak ta. Hello! Kumusta ka dita syudad, lovely anak ko? Apay nga imawag kayo, nanang. Kaya't kala ako mustaan. Nabayag mo't ngamin, adi ka nagparparik na kada kami kantatang mo. Nasaya atakla ang ditoy, nanang. Awan rumbang apagdanagan nyo. Pagtrab-trabahwam ngamin, anak ko. Ay, kwa, nanang. Agtrab-trabaho ak iti may sa restaurant dito'y syudad. Apay ka, day. Nasaya at mat no disinti ti trabahom dita. Di mo panggapon ti agtrabaho iti inuman, wan. Wen, amok daytan. Sa baling amin ti inuman no maminsan, anak ko. Wen, saan nga inuman ti pagtrab-trabaho ako naklang harutan? Ay, wan gayam. Mabalinaan na pasyaran ka dita. Ay nawaw, saanan nanang? Sayang lang ti plete yo. Agpakada akon, tagluto akpa iti kanan may. Asino ti kinasarita may ti cellphone mo? Customer ka din na dyan? Saan? Ay nawaw, no sana customer? Asino nga ron? Apaya nabayag ti panagsarita yo. Ni nanang ti imawag. Ninanang mo? Anya ti baganakan ka? Kinumusta naklaang? Saan na sinaludsod ti may papan ka data? Saan mat? Nasayaat mat nga ron, no kasta? Di mo nakdakamatan kadakwan at may papan iti relasyon taway. Talaga asaan? Sa bali ti ugali da nanang kantatangket. Istrikto dala unay. Ngala, agluto ka nga ron tanay. Mabisin ako. Adarakit mo ita, saan ka day? Adda nga ron, bak ng abakit. Di dakkel man ang ti kwartam no kwa. Ay, siyempre Inawagam ka na ti anak ta. Nalpasan lakay. Anyat imbaganakan ka ngay. Imanugot ka na pasyaram iti ayan na. Saan nga rod lakay? Ay nawaw, apay ngay. Impilit mo kumaa. Sayang kanumot ti plitay. Ngam na ibaga na kanyak a restaurant kanu ti pagtrab-trabahuan na. Ay, ayaman ak Diyos ka. Nasaya at mat no restaurant. At least disintay saan nga inuman. Nakunampay lakay. Man-mano ti disinti nga inuman ita panawan. No agtrabaho ni Lovely iti inuman. Ang mga numasulisog ang mga ramin ilisan ang may parbang. Ay wun nang roon na pa ay numapadasan na jay kunada nga isi manay. Kas jay ti trabaho ni kasinsin Lucy idi ka. Iso ti pagbababawian na nga aging ka ita. Kumusta ngay, Maya? Diyan niya. Adda kanumot customer mo abak ng idirabi eh. Ada apay ka di. Manungay ti imbayan na kang ka. Medyo dakkel mo Ilibre nakman nga rod. O sige, ilibre ka iti arak inton rabi. Day tati kayat ko kang kakat. Saan ka nga imot? Amom, umapalakan ka. Ay nawaw, ay namot ti apalam ngay. Wun tagalan ti je customer mo. Saan akas kanyak? Kuripot. Anya, Awan pa inted na atip. ano santa taadalat ta dagiti customer akas na. Kuripot na. Agkapi ka kaday, dudong lakay. Itimplaan ka. Agtagaw ka man pa'y bakay tagsarita ta. Ay nawaw. May papanitian niya lakay. May papaniti anak ta. Apay ni Lovely. Adda ka didakas anapasama kankwana. Inuman ka no, mati pagtrab-trabahuan na. Dancer ka no gaya, miti may sa abar. Anya! Day tatimbagat ti kalugaran tayo. At impakita na a video kanya, katay na. Sakti mabain, bakit?
Kunak man no restaurant ti pagtrab-trabahuan na. Lagulbod lakit di dayjay. Tangken ulaw at talaga. Ay una yun day taaputot mo. Kasaritam man no asino day taakalugaran. Ta isuro na ti pagtrab-trabahuan ni Lovely. Masapo la rabi rabi ka no ti trabaho ra. Ay oray pay, mapantayo lata. Iyawid ta ti anak ta. Nga may delikado ti kastangar aramidan na. Adda customer ko inton madamdama, friend. Manan? Wen, panagkunakat nakatsamba ak meten. Sino nga eh? Makitkitam jay foreigner anak kaplo. Ha? Bechay? Wen, friend, iso nga road. Kaslabak ng sika. Kitang ti panagbadbado mo. Sapay la kumaa, tabak na nga agpaiso. Tapno dakkel mat ti mayawid ko. Ay nawaw. Apay ka di? Dananang kintatang mo, friend. Ha? Anya ti aramiden da dito'y bar? Ala, mapan mo ida kasarita, friend. Ang mga no agis skandalo da dito ba? Nakababain. Anyat aramiden nyo dito'y nanang, tatang. Si katirumbang apagsaludsudan may itikasta. Ay nyater aramidam iti da ito'y abar. Kunam restaurante pagtrab-trabahoam. Ay nawaw, manula ang tisweldok no agaplayak a dishwasher. Saan adisintay ti trabaho? Nagbalinak lang a praktikal, takasapulak ti kwarta, tatang, nanang. Lukas na matlaan. Agawid tayon. Ag sales lady kalatan ijay lugar tayaw. Sa anak nga agawid, nanang, tatang. Kasta ti trabaho akayat ma. Di ka mabutan. Anya ko matipagbutngak, nanang. Daytan tao ti pakaisag makaam. Daytoy atrabaho tinang biyag kanyak itilas ud ti mano atawan, tatang. Di ko namkit day. Isi mani ti kayat mo. Isi mani ngagpaisaw. Ngam pagpiastaan mo't dagiti lalaki tabagay. No imay kayo dito, tapno ibabaindak, nasaysaya at no pumanaw kay latan. Tapno ibagak kada kayo, adda akon iti husto nga edad. Amok ti aramidak. Anya nga rog ti maaramidan ta, no di na kayat ti agawid. Baybayan ta nga rudan. Amumot ni Lovely ilakay. Awanan. Napadasan nan ti isi manay. Ay, no apay ngamin nga ipilit na ti agtrabaho dito'y syudad. Ti panunutan talatan. Katinaramid ta ti kabaalan ta. Ngam isaw ti natangkan ti ulo na. Iso nga awanan maramidan ta bakay. Maasyanak ko na lakay. Ore masyan ka kenkwana. No sana masyan iti bagina. Awan lata. Ay, agawid tang arudan ah. Uwanan awan mo't pagturugan ta ditaw. Agtaksi ta mapanitayan ni Pidaol. Da saan mo't mabalin asukunan da ta ditaw. Ang mga nutiliwan na gitipulais. Ano saan tamanan at makilugan iti motor na. Apa yan, Lovely? Ano ka? Agdadagsanak, Abner. Anya? Katsikati amat isikog ko. Di nakman raba ka na kasta. Sa anak amang rabrabak, pudno ti ibagbagak. No nung agdadagsin ka, imposible asyak ti amatisikog mo. Ay nawaw, kasta pa ilang ti ibagam kanya. Amo ta adwa no anya ti trabaho. Anya ta mo kay, ang mga numay sa karag ti customer mo, tinakasikogin ka. No kasta, masikog ka nga ron. One friend, Amo ni Abner. ilibak na nga rod, friend. Saan na kanong anak ti sikog ko? Nay, kasano ngayon day na? Ay, tsak amo, magulwanak launa yan. Sino nga iti mga sikasukan ka no saan atakderan ni Abner ti anak yung? Di namat nga rod kayat, friend. Ang sigurado ka kadi nga iso ti ama ti sikog mo? One friend, sigurado ak. Agawid ka nga rod, takasaritam ni Abner. Ipakaawat mo kan kwa na, friend. Saan mo't amabalin at ang likudan na ka? Kalpasan ti amin?
Maya. Oh, apa yan nagsubli ka? Awanan ni Abner iti pag-abangan mi, friend. Ha? Anyag kaya't masawan? Pinanawan na kun, friend. Oo na yan. Jak amo no sa dino ti ayan na ita. Jakon makuntak. Awan nga roden Ang mga no aglamang matanda yung lalaki. Tulungan na ko, ma, friend. Jak amo ti aramidak. Anya nga tano agawid ka pa ilaang ijay lugar tayo, friend. Saan kan ama katrabaho? Taagdadagsin ka matan. Kumusta mat nga tan nilabli iti syudad? Nabayag matan asaan ang nagparparik na lakay. Ado ti text ko kankwana. Ngamdi mat ag-reply. Uray dagiti awag ko. Di na matan sumbatan. Anak talat taday jay bakit? Ngam uray anya ti aramiden ta. Katawan mat ti ipangag na. Agpatangken mat nga raw. Urayon na siguro ang may sagmak. Sapay la kumatasan ang mapasamak kankwana. Ti pagbutbut nganta lakay. Masikog ka kunam. Uwan, nanang. Ayan ti lalaki ang nakasikog kan ka. Awanan, nanang. Jak amo no sa dino ti ayan na ita. Anya ti naramid mo. Nagpasikog ka. Iti pailaang mo't kasjay a klase ti lalaki. Jak mat nga ron impagarup ang mapasamak ti kastoy, nanang. Masinaw ti masikaog. Taputot mo dudong. Alya, Sapay la kumata mapakawanak, tatang. Saan ko anagayatan ti kastoy ang napasamak kanyak? mangibabain ka na unay. Nagawid kang agpaisaw ng parikot magtinsangpit mo. Kita saan agapotan nagpasngay kan. Kat agsubli ka manan itibar ang nagtrabahwam. Saanan, nanang? Rumbang laang. Ta sigurado ang makaungat ni tatang mo. Maawatan kayo, nanang. Nagado ang mabali na pagtrabahuan dito'y lugar tayo. Day tapay la dancer mo't iti parti pinilim. Dakkel nga minti sweldo ijay, nanang. Aangam kita man tinapasamakan ka. Biyag mo mo't tinadadaal. Anyan tulaangan ti panunutan ti anak mo. Numaamuan na akasta ti trabaho ti inana. Amangan no ibain na kantaw. Ay, di kay madanagan, nanang. Saan ako nga agsubli iti kasdi a trabaho. Agaplayak iti ibagbaga ni tatang, ta isupay ti sweldo. Wan, agtrabaho ka. Tasyak ti mga awer iti anak mo. Mano abulan nga minan ti anak mo, lovely? Innam abulan na isong agtrabaho akon inton umay alawas. Sino nga iti mga awer iti anak mo? Adda ni nanang. Nasaya at ano kasta? Tapno makatrabaho ka. Si Kangay, pagtrabahuam ita. May saak a cashier iti may sa grocery store, friend. Saan kan nga agtrabaho iti bar? Jakon kayat ijay, friend. Nakabutbutang. Jak kayat ama pasama kanyak tinapasamakan ka. Jak kayat ama dadail ti biyag ko, gapo iti kamali a desisyon ko. Igatang yu iti bagas, tatang. Awan samat kwartamaon. Agsweldo aktumanen, tatang. Sigurado ka Wen, Kahit kumusta ti trabaho mo jay talipapa. nasaya at met. Isu na laang ta 350 laang ti sweldo. Ano sama? May mayatan day ta ngam tagsalsala ka alamo-lamaw iti sangwanan ti adu a tao. Wen, tatang. Last chance mo retan. Di mo padpadasan tagsubli iti kasya klase ti trabaho. Tano mapasamak day ta. Di mo namnamaan at tulungan ka manay. Naawatam. Wen, tatang. Saanan ang maulit? Ay, nawaw! Dumngag ka kadagiti dadakkel mo. Di ka agaramid iti banag nga ammom apakadadaelan ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.